Fano lelo toy, fai mai wate na ton mai pe ai le fano. Fano no, fano lelo toy, fai mai wate na ton mai pe ai le fano. Sifonga ole tama pese la wiloa ya Mr. T te lamo tamaiti sa le utongi po e na liba batua I tofi ngā mali e toa taula papa mai se o fale upolu e wha ia mar pese na fatu fatunga ma vi inga foi
o le fa'atuatua i le atua Samoa ua tasi ina ua lua sefulu minute ua te ai nei le i tulai sefulu le taimi matou i Amerika i le stete au le lei o Utah le ua outou e fo'i mai ai o ana po sa o i Colorado o nei o le ua o Utah tae au le lopo ua i lunga i le moon ia o faigala ma fo'i o feo inga o lo iai matou i Amerika lua sefulu te ai le sefulu le i le po le taimi matou i Amerika nei po le stete Utah ai ua te a le fa lua sefulu te ai le i tūlai fa le taimi masani o le tatou proklame o le tautaiae ma le manuia faiva o le tatou tunu tautaiae ma le malo tautaiae ma le fiafia i le galelei fa'asoasoa o le tatou ma taisililangi malo afua i lau ua maua ia ua tumāualuga le alofa o le atua ia ua o lea ua tatou o i freseu ma sapi ma o malie ia ua fo'i le ola ma le malosi o le ua tatou aulia lenei taimi fo'i o le po o le afiafi fo'i ia te outou i Samoa ia o te iloa po ua tea le lima i Samoa o le ua i luga o pasi isi manava galuega o le fā po le lima taimi fo'i la lenei o la ua amata ona fa'agasolo ma laga fa'ai'u e o aga'i kuā e o aga'i le atu fale latai fale alili alu i le faga ma fale ase'ela alu atu aga'i safata ia oso isi aga'i magogo o isi aga'i fagaloa i upolu lea ia o sava'i fo'i ia latou ia o la ua amata ona fa'ae'e ia le ausisi fō ma ndesi fo'i tulaga i le ituatane ia ua magava fo'i galuega o le tele lava fo'i o le ua i luga o le ala a o nisi o aiga ia ua amata ona pese le lotu afiafi latou pe afai o toe faipea ni lotu afiafi pei ona masalia'i aso sefulu ma le ono lenei o le aso lulu ia matou i Amerika ai ele talitunuga o le aso sefulu ma le fitu lenei a outou niusila Ausitalia e mese fo'i o tatou i Samoa aso sefulu ma le fitu o le asotofi a te outou ia e leoga o leu ke kalagoa fa'aso lulu e lofa ma le agalelei o le tatou mataisililelangi ia e lē toe au talaina ou sa ma faigā le avea o Samoa o le fue lavelave o Samoa fo'i o le atunuu tofia talatautoga e talatofi Samoa ia e tatou te feta'aloloa'i ono o tatou gafa ma faiā e tatou te fetausia'i ono o paolo ma ni o tatou fa'amalumaluga ia e tatou te galulu e fa'atasi fo'i ona o le matagata e ala i le alofa e fusia ai mea uma o le tou auauna lenei asiata se e mai pe au ma galugalu o le ea o le au fa'ailoa mai e le to'atele iuni tui vai ese leo ua lusu ma lua te elitu la lua i mele pone au se talia te ale iva i siaro fa'atalofa atu i ua ma pa'aga uma le tatou porokalame tautaia'i feoi o le tala lelei au faigaluega totofi e le atua i so o se fatafaitaulaga malo fai o le faiva malo le tau'alagaina o le manu malo fa'avatai le alagaina o le finagalo o le atua ia auā so tatou ala i malo fa'atoatoa so o se fa'afeagaiga tausi ekalesia fa'afeagaiga e le isi ekalesia a lau fa'au'uina e pikopo patele tapusa monike presteine sea to'ina fesoasoagi misionale faife'autala'i ia ma le ke ua misi a'oa'o ki akogo peteriaka ia ma isi maukofiga fa'apena atalofa atu feoi o le tala lelei ia auā fo'i le tou fatu'aiga tausi ona ou afe mai la'ia le iua ma pa'aga mamae a le tatou porokalame fa'atalofa atu e fans uma le tatou porokalame o le tautaiae i le stete lenei o Salt Lake City, Utah ia po Utah fo'i wai ai Provo, Utah, Salt Lake City io manai pitonuu i o Orem, Lehigh ia le tele i o nei pitonuu fo'i nei le tamai ai i nei le city le nei fa'atalofa atu ai tele fo'i le Samoa o le feiloa'i ia i le sa asisi ngā le whaangasolo nei me se fo'i le cricket tournament tauvaga cricket fa Samoa o lo whaangasolo atalofa atu ia i le fionga ia le au pepe pale o ia o le taʻitaʻifono o le aiga o le fa'atuatua i Bay Area ia me se fo'i siona faletua le mafuta mai lenei e fiafi Frisco
Mai se masunga peso pepeli a talo fatu tato filo ai ele misia la to ina ai me se fo sio for tu salamasina queen salamasina ya ile po ole so for raile pe ama se ava noa a talo fatu ya takalo Joseph Afa ma lo se fo mo blange ma se to fina stasha a him fall ma lo fa to o vai fu e kau sai o fu o kau le ua ele ngilar kingiki iyo yang ora kingiki mai sa vai ele ula isking se kangaka a lo lava fa talo fatu ya o kirikiti o ma lava le ma tau tele tournament i nei uta mo no wafe fa ma lo le au lo hostinga ma tau pe yo la tau le tau malai le snow boys ya fiu pepe kapiteni ya e se foi o le sunga ya si wa moa ya bre to tele lava le tato auso wa ma tailinga pasi e ui le o tolu aso tele va ya urgon malai ai fa talo fatu le au malo se snow boys se uso ya ai ya me se foi ya na ya uso ya sale asiata ya faika adam ya misi ele o talo mare no no yo le uso snow boys fa talo fa mare tato au malava au te fia fa talo fa foi le au nga unga tau ta sile au wa yuta pa malo atu le ave au bersunga kapteni ya mare tato au atoa ma lor so fu maluia fa talo fa tu le au malo sile malanga mai na i Alaska le snow warriors a lor so fu maluia snow warriors ma lo fo i kapteni mai se uso ya Paul ma se fa tu le malanga mai ai Ah, ali toa masa mo ele ulai se fai rasta. Atalo fatu le au malosi le tonu fitu. Ale kalesia sistek. Tuto tasi samo nei Utah le sunga te tanga wenga pasta le lua. Ya be se fo yo pasta talawena ya pasta to iloa. Ya be se fo ya pasta tuitonga mandaya sili pasta sili maritele la pasta merena fo lo mato mafute nei. Ola aule ko ikiki pasta uma. Fea uma. Ya malea no no i fo la utala vou. Ya be se fo ila ona itina o lo fea ngai male kukaina o le tau mafutanga la unga sese e ye faritua ya tu mema io e faritua Stephanie male tu tele la vona i faritua. Malo atu fa aftai tu fo. Le si aule ya yo le aule malo si fo le au e lua au mai siaro. A mai Washington. O le au le Evergreen male au ale wala foi disi kako au bodi I wanga lo ya uri si au ale Mosiula au ia lua mai Washington Mosiula ya mese fo ile Evergreen pa talo fa tu kapiteni ele fa kalo ina le au tasi malaga mai Hawaii Samoa Jurapong au le Mosiula le toksi sila mo manga ngai yo konginga ana tatu au o le au ma le Samoa Jurapong tasi le au ma lo si lo ia mai Hawaii ya le fo ia ile tatou tournament fa talo fo fo si o so ya pule ya au ole so fitu ole talitonu le fitu olo o kapiteni mai e le to ina ta mali I ole ta longo boi longa la de tua kirikiti le fionga ya fonoti sa wa sana rivi pa se fo so nalo ya Travis amale o Travis a kari ya le sapo ya le ro sa ila lo peri ya o sta to au ya and the one and only au malanga mai au te roa ni usila le strong tower 89 so ngar fa fe ngai ngai pasta wait fata male au malosi captain ya fiu tala le lei paunga ya mai se fo i sui captain ya junior ya male to tele lava o le au so le kalesia le victory power ministry aftai ya ile ava no fo I mo filo ya ke longo ba ko ya nga au ke wo misia o se au so re ora ka ya o ke ngia fo ya o e kapikengi o le malai ai fa malo atu ya me se fo committee fa tonu o le tatou tournament le tamatoa Prestain sunga ya siu a moa to le foa tali timu ya me se fo I le auso se uso ya Mr. T ya po o tupua Michael Taala si la fia ya le to tele le nei tamali I le sawa sawa sa ya fo taimi o a onga I pesenga ya le taimi de nei ya ua mua ai le pipili
O matua ne anga fai ya vai la to fa talo fa to ila ele ta to por clame de vanga la fiafi na no to fa mana tua tu lava fa mo bo misale fu fanga le tato ma filo inga ma le Blue Wave TV tato ye nei ya yuta a wona ngalo le tala tu tai au o le a fa ya ile tato wa fia night ya su mai matala au mai tau te mafutai o foi leva no te filo ia sunga loia ya be se fo sunga i le ataua Elvis Molly ya be se fo yo le auso ya to le fo endi ai lupo fa pe foi ia au mua to o vaenga ia male tamaitai to tasi au le le yo fainga malanga ya o le tau sala fo ile o mato au malanga ya le tamaitai ya Hannah Smith ya male por kalame ale Breaking Waves. Felo ai fo i tatou producers, o le tatou proclame, sunga Ryan, va pele sunga Carl, ya ile fo ia fiafi. Ya, ma tala tala noa iai, felo iai le rope ke wai ahinga jesi. Wala ne emisia yuta, le tatou po fiafia por posiva with Blue Wave TV. Ya, me se fo i tatou proclame ya. Tatou fa ma vai ai, to fo iai lo le whainga malanga, ile aso sa. Ai au ia ila i o mana tuar fa sir silanga nei fa te atu lava si fa sir silanga nei na pa uma ia te ula sona nafi a o le ala o to e maua ai uma lo fa sir silanga le ia tatu wa fe fo ila ia le nei ni so mainga a ta o tatu fa soa ai se o ko kilo vi fo lo fa sir silanga le misa a mo le lava o le fa sir silanga suli moni o le tina o tua mai no mau po mau o le fioanga o tanu ngā manono ma vai lima. E taipe ia le mamalu o Samoa i au pa ia le popo ma au mamalu sa wao. A wai fai ngatau pa ia le avea, ma au mamalu le to esea. Ai whapito au ngā whasa whamadalanga i zuli moni uma o e na soifua mai i le tina i a tau mai no mau. Po o mau o si la fia umai e le fio anga o tanu ngā manono ma vai lima. O loo papa a au maa lala i so o seitu o re lalolangi e whapea. E pei ona e unga fonoina i le fono ia a perila lua whelua lima. O le a whaia le isi tātou tala noanga i le aso lulu aso lua sumare tolu o iulai lua whelua sumare lima i reitu lai tasi le au auli i le mauta fono o le ainga i tanu ngā manono i Samoa. Ma tā upu tu mau o le tala noaina ma le sa ilia lea o se tasi e tau siaro tātou i tu tino i le suafa a toa mafuai upolu i tanu ngā manono. Mo le silafia ua toe o tātou maleisi tu ainga e le i pale i le sau fainga ma le nofo suafa. Pe pale i le tau pulenga o mea fai ale ainga poto poto. Ma o le a le veru le awai mai. E tau fia pe sui ai se fai unga o le atasi pe mafuri ai whingalo ru tātou ainga. O mai sau taunga, ma sau vai tau mafa o le haoli, mo nisi whamtalanga, whaafso tai mai le telefoni fitu fitu lima, valu fitu lua iwa. Sai nia le rei whaasire silanga, e mafa va tau, suli o mau fuatanga. Fuatino, alo yafi lilo mayama, suli o palayali i farani. Ku veve tua sa seve, suli o mere sa seve. Tupuola alatina, suli o lotoa a kuoi. Simi G Cam, toe iuteia suli o Simi G Cam. Koroseta manase, suli o tolu o manase. Ia, ar whaasiri silanga le nei na misi atu le asona nafi. Ia, wha malu lua tua ia le uto e au watu le fiafi le nei, wha mua muatu. Ia, suli foi o le suafa, pei ona ta ua ilunga, mai le fio anga o tanu ngā manono o le suafa, tau mai nu mau, po mau. Ia, male anga ngai tumu le wha alo. Ia, ile nei taimi foi o le tātou por kalame. Wha malo atu, ia, le tau ata ile nei foi aso, a me se foi o le tātou wha soa. Ia, wha malo foi le to tele o tau rungo le por kalame.
Ia e hui le vai o le dei aso e le afaina. Tau mo fai lava. Ia se I tau au watupo ani nei o tonga fo I mo tātou. Whate atu nei o tonga mana I tala ia. Mai Samoa. Ma tala turi te tau. Ia ona whaira o le tātou whaasoa inisi o mata upo ngonga. E iai le o le uto e mōlia mai ia le sunga ia afualo Dario Mapu. Ma le tua mai foi o le fionga po le sunga ia afualo sa avea ma sui sinia po o le komisina langolango. O le ofiso whinga palota sa iai taruai. Pei ta isa mauaina ini tūlanga o fuala au whaasai no le isa mala au malosi. Isi os whainga leo le lua whiru suma le lua. Pei ta ia sa whaafara puipuina me tau fia. Ta tala ile I tua pea o le tausanga na jenei. A o le vo to so fa ile o le aso na fi to e mawai la se si to ai nga kalama silia tu na mafa o le aisa lava to ai ngole aisa ya ai me se foi o tulanga I se leni tino tupe luas flua fe mon tupu e rangata foi le o tulanga o le paipa e tau mafai nai le aisa ya ma tulanga foi o niu tu tau pe o le ta ua I se faatala noanga na au mailunga ia initial officer fa salau se fina ngalo le fionga komisina au Paulo Ngotino Filippo o le fela ko koso ko le sunga ya afualo Daryl Mapu ma le tu mo o le tangata le o sunga ya afualo o le tangata tonu ale le ta u le mo mau Samuel le mafatala no ngai lungo te ia le sa alu ma fa tau ia I le fana po la au malosi le sa fa tunuina na ia fa mai lana fa matalanga sa fa tunuina o ia e limoni e le ala le pule limoni ia fi e alu e tangata vale nai la au le mali to fa pe le fionga ya olo e tai wale ai se loto tele o le uso ya Samuel na te alu e failia tau pulenga malu ai loa ma fa o le fana le ma fa tau le fana le tu lo pole la au malos ma fa tau ina le tangata tonu ale afualo Daryl Mapu lena to e raid pe to yo sofa ila vai leo I le taimi lava le na pe afua I le laina o le taimi I le saunoanga ma a le sunga ia Sam le langa haru koe whaakau ia Daryl ai raid leo to e ave ai le fana le atulo o le fuila ua to e report ti mai ua to yo sofa ia fo ma to e mau ai fo ni fuala au fasai no le tu inga lava siria maleono se fulu kalama o le tulanga o le isa ia fua mai lava oi e te fua mai lava e nano wata ia wai e reo koe popore ka ngaka I le mea lea o le loka ia vai ngi ka mai kai me ka roka koe le isa mo koe o mai fafo ia le ngar koe o mai kusanga ngo mai ya koe pingi si ia koe o kukong pinga ngo fu I le whaingi ngai holiday kukong koe o mai fafo koe o sofai ia tūlanga lava lea ia o le wingo lo fa metalanga le tau fai atu o mea nā lai tutupu mai tonu si o tātou watunu I Samoa e whaisi whainga ka o le tūlanga o le mea lea o le uma na e afia tuli au whaasalanga ia e toi fo I mai lava e toi fo I ai me tasi o le isila vaenga sa tula I mai tu sa se report I mai Samoa sa whaisi os whainga se leo se ainga I vai tele ma whaasi I lima se tina tala vou o lo of whaasusula na pepe ma tua inga se e tui o le maisu o se tua ia ai fa mai ia tulanga I leo o lo whaonga e le tina ia le whala au whasai no le isa ina wo fai tau atu le I le au maingo le news le Samoa o so fai e leo whaasi I lima re ki ngā o lai whaasusula na pepe ona oni masalonga whaapea o lo whaonga e le tama e le tina le tui o le e whaonga ai le aisa a le pia muri ange o le kui o le maisuka isa o le hae ale mea ua kupu inge I leo o le fisiri ngo mera kasi
O le ale me ua sa o ile ngangu ore ko, what happened? Ai o ai e o nga ngei ku ai ngā intel. O ai e o nga ia ku ai ngā informations. E ave whapea. E mafu ai ngā o whai o so whai ngā le whaavaia. Longo wingo si a kako wa miu. O leo leo por ka ngaka lea le, le ngaruenga kongwa le sa whai Samuelu. Ngaruenga kongwa le sa whai Samuelu. Sam. Le nga whamai Sam sa whao ngā ia e leo leo. E alu e whai masipai, pe alu e whai ma intel, po informant. O ai lar ka ngaka lea sa whai ma informant a leo leo i le vālea. Longo winga ngā lako, o ka ngaka lea, mau ki ngoa, e le mala malama me ka ura mai suka. Oh my good boy. Ole, ole tūlanga māua lalo le ua yeisi e tātou mtanga ruenga o leo leo. Le anga e whainga tā ua tai tātou ese kōme sina mantua māua lalo tere. E sa oi, ua kauro o mawhauwhau. Ua kauro o mawhauwhau le pese ar kakavo ile leo puna mafonti. Au kama palau ni ia. Ora buri fa ngale o ngar pese le fa mai. A ka ar ka mai ka a wira ka. Ole ale winga la utala. O ai aku ai ngā intel fa pigi. Nga o ngā hanua ku ala e kui le lima lo no winga. Ua masalo salo o le kui fo ile le aisa. Le fa o ngā. A o le kui o le suka. A e se i fai aku ura la ukala. A wawu wa ai tangata mai suka. Wawu wa ai tangata mai suka. E ka kui mangava. E ka kui mangava. Ai wawu wa ai fai kanga ka ai aisa. E le ka kui angi mangava. E ka kui me yo wawu wa malo lo si o lima. Oh my good. Lono winga o aisa tatou. Ua tatui mai manawa. Ai, shit. E so le. La umanga karie mai isi e kungu. A le la ka koe karie ya ka kou. Ai fasi ili mai fa finge lai fasi susula na pese. Iyo e. Ah, ai fasi ili mai le fa finge lai fa susula na tama. Ai ona oni masa longa. Waka ko va ai ka ko wika ngaka ngi e fa onga. Lono winga nga onga va ai e arka e fou le va ai. A fou se leo le onga le ye le intel le por informations le. Lono winga ele i va ai fa tasir me ta ure tu yor me suka. Ye mo kamanga. Ole a fasi pikor manga va fu ile e avangoa. Nga nga kangwa sisi runga ping ye ro mai pisi kama I kama fu ile. Ai o so mo des ve nga vasi di mo ala ola. E anga o wa fa fige ma ku sisi ma ye runga longa o fu fa ari e longa manga va. O ye popol. Ah, gente. Ala ola. Ai ka o vale are nge ia ku ngu ngi ku ainga o sofa inga fa pene ia mele e lo utali to runga mo mi ari to ave o mau e mo mi ari ko fo yo e mau ari o leo leo o lua o lua mario mo mi a no mi lo to fo ile le o to fa ni training fa ile le ni training a leo leo nei o le o tato o le mana malama le tulanga le o ye tato au wa ia tu tonu o ofisa fa masino fa ali liu uma fa ingo tala ai avatu la tu tapenanga e le tustusia e le fa mau maua e le ni notebook o ka ko va ai ga ko ye le mere o fe ya o ke fia I loa po yes ka ai sai kui mai kudi pe kui mai mangama ya e uyo le ya ona ni sina vaenga o le sita tu tala oto o le tala la le no fia fai tala tu la vana nei na ua fa tala noa mai ana lela e news mai Samoa se fina ngalo o le CEO por fa ulu ngor mala valele ia le sunga tu mun va e vile ile va afo ile au iska kor va nga le mai e Samoa observer for mai o le mystery uh, plane or aeroplane
Le sa paka mai o le private jet foi lele. Le sa paka mlai paka i whaleo lo le taimi le nei. O le la sa fea nisi o le au whaasala lau. Mai Samoa. Ma fisilingi ai ma tamata tua walanga lesia mai lunga social media. Na matua yo ufia faitala lava. Po o le atonu la le va alea. Ai umale le so le ua poko foi CEO ia por kikieri. Ioi. Lau sunga ko mangu vao. O lau whakarangoanga i rungo TV1. E makua ia ule mala malama po le hale winga. Ia. E matua ia ule mala malama lava. E o ar kanga karenga whakarangoa oi. Saka kaunga ko aku ia kuingisi whaafesidi. No, don't be angry, ma get me wrong. O le hale winga o lau tala. I oe whaafikai o le ua maua le avangoa ke su mai e whaamangingo i le akungu. Ai e kere i ka ua mai e le ilo po le hale winga o lua whakarangoanga. O le po le hale winga o ngā waa. E oe. A ka ko wongi ko ke whai kau i lau whakarangoanga le whakarangoa mai o le TV tasi. TV1 i Samoa. E umaya, o le hamau ke ngefu. O le hale purpose o le waa. O whea le akungu o e sa ue le waa. Ai sau le kari a kumangu wao. Whai mai. Ia, wairo foi la e le mawhaingo o whailoanga. How can you allow a waa e land loka ko akungu e le mawhainga e publicinga ngi information? Ai e whai mai nga o le lima, paule me mwhainga o ka ua kua, nga o le lima kanga kanga o mai ai, include ai maripai laki. Ai whawhiwhera pe a whai o kanga ka whaakupu whaaravilavi. Tole. Se e sau ai kou karangoa li o maku. La ke iau kou fia porkiki, kou kere iau kou porkiki. Ya. Nga kou wa ai whakarangoa nga ale CEO. It was not enough. Ele ngiau information sa au mai. Yes. Nga e ka unke ia le wa kala ngo fu nga me o ma wa ingi kupe ele o worrying is in kupe le la ko mo o ma ri kala ngo ar ko mingska e fe alor fa il fa ngor kala ngo yes e vile la kala nga le fa ku la sunga le la e kala ngo mai fu pe or kala ngo ar mingska e fe alor fa ai le straight le point ma kala ngo wa nga ko nga me fa mai ia mai o ro ma wa fu ka ko swase ring wa nga me o swase ring aku mai ko ke karangoa fa nga upu mamadu o ko fa urulungo makanga ruenga awore la wasar fa ngor karangoa i rungo media ele yang nga upu fa pe nga fa mai mo fa ka ko fa si swasere be professional a wore ma fa nga e career fisiti fa ide ongi sikala fi fa longo ko ile ku o fa longo lu fa karangoa nga ngo fi mga o eli poki ngo fi mo wanga po le ale angori o lo finga ai sa unga ke ya le wa ngo fo mi milo lu fa karangoa nga mare ke nyelia mai fa mai ia paule me o la fo ile landing fee ele ke ale ku ngu ngi landing fee ele ke anga ku ngu wa ile ke kele po ai fo ngai mangu ia nga kupi ai paula le me ke o saule va ale mangi fa mai o saule va ale mangi vaila au o nga a on kanga kai o mai le va ale on kanga kai o ala nga e ui wo umanga e fai mai nga sau mai le ale ofisa kalia le ofisa le kalia le ofisa le ai se ala me kere ka ngoi loa e public my informations o le va alea fai ngo fie ia o le va alea o le va sau mai sia mani fa ke kainga ia o fa mo mo ngora o va alea o lo ye singa la ku poro ke ki mo ngi su enga e tu langa o history o Samoa ia ma wa fa mali ina ila lo vaenga o le ar tu la fo ko inga karango nga kon karango mai mo CEO ai le o so fa mai ia o me la le ko ki o vaenga le o crown handling o crown handler a o fea ia i le crown handler o ngai ko ki whainga ruenga whakasi le malai waalele ko ki ngā lue. Sa au whainga ruenga le crown handler malai waalele e New Zealand. Sa au whainga ruenga ai. E o a uma mea e le po mala e o ngai ke iloa. So ye ke whea lor whai mau kala. Ngai ke mana mala malele ia. Ala ke i fua ua e kau whea lor whai. Wha whea pe a wha apeo nganga ka ngala awa kui ngā e hack le whainga baloka. Wha whea pe a wha apeo ngi hackers. Ko alima included pai laki. Fa fe pe fa pe un kanga ka e uma enga wa kanga ka vale inga i mas kanga kai samo. E maku wa le a wa i le kulanga o kumu kumu ko inga karangore ki karango mai. Nga e so fu le ka o mai security manga mau mea uma.
O le mea ngā, o le public information lau sunga CEO. It's a public information. E kakau o ngā kou wha loa mai. Po o hai lea waa, o whea sa wai, o le haronga wha moe moenga. Inga ia au wea hai ka ngā ka ngu, sikisengi, e mara, o ka ngā kai e o ngare pule lea kungu urugei. Wangalo ya oe, le wha mai yoki le ngā saumare, Wangalo ya oe le wha mai yoki ngā saumare waa mare meri mai usila. Wa inga isu ngā re karangoa kuai. Ngā kiria umar ngā waa ai ngā kaimi. Ai ngā saumare wha mai yoki, ko kiki a whango umai sa moa. Le influenza epidemic. Mela ngā le karangoa koi fo i ko ngā melea. It's not enough e le lava au sau ngonga. E wha amari e ngā i. Ngā ke ia le wa uma e kau whai fuai whamai news. Lai sa au ya kia, you know, o kirika kai o agreed observer. I'm telling you that. Ai a whai ese wha upunga me whai ngā ngō uioe. Lai sa au la whai ngā mai ngā o le mystery. O le mystery plane. Pa fu er miskeli o, e le loa, le wa umanga e sau e wha mangingo mai, ai e le o mangingo, o le amau ke ngefu. So o anga ko inga me mai, pau le mem vengo ka ua kuangar ko alima kanga kango mai e. Sa e whare i kua piti. E lima, le wha mare sainga, e lima mea. Sini. E sa, ko so le la amo i whare i kuanga i koi, sa o i piti ko le avo i le wha le diwe piti. Anga uma fa me fa merkole di ma mea e di ma kanga a kanga mo kanga kupi. It's not enough iyo ya o isina va nga le tonu le la ku her fa anga kau ke le mala mala e o ha fo ile kau ke le mala mala o ai de pai la ke o fede ku o mai ai o le ala ko fa mo nga le ale umira ye sa mo ma me uma makua o ki fa sa or ka ko ku ai le lo po se gangster, le lo po se pangoka, po se drug dealer. Ye wai, e pule la mako. Le se mea se o fai akura u sunga ko mangvau. E le se mea la e ngofo. If you don't have the correct information, if you don't have enough information, e ke kango e wha mangingo mai. E le ai la se fe aua oe e ke kau fai mai ai fua ya i media, ma wha sala launga. Aua ko ke wha po lea lea kungu, no. E se se rau fuanga e fai uso, se se. If you don't have the answer, then elise mea la e fai fui kangaka. Because I don't have all the answer, then don't spread rumors. E pu le ar kangaka ia, le anga ele o mawhai, ele o maria le o ufaku. Ele o maria fo ila ufa rongo rongo, awa anga maa ngai ala ukaringa. Or platform le ngai, it's the most watch. Ko ke fiu ko ke feika tau te iai. Tau te iai is the most watch program. E fi so soangi la ki liva umai mea o mai e ko ke ngau ngau. E ki liva. O mara o porkala mea nga po. Or kai mingi ko ki alua se lau afe. E au mai mua mara au makamaka. O ko si sila iai. E ren kaka makamaka whape ngā ki vi umangai kongo sa mo. E rengi vi was whape ngā. Lela lai ngo fai aku mo karango aku. Anga ma ngai ala lau karinga. Pe ngei la e oru ke sa malanga mo ula unga kuai. Awad pore sa mo, awad pore. O le waa mai Amerika. O le mirio ngea ngai fia la koe. E va vai pore ale la po o makapisu inga le inga kaya o le fanga po nga kaya o mangongo. Ia wo uma fo inga whakanga inga i lalo kula fongo vaenga fia. O le se lengi le amai vai. Me ngai ka o le wha mangingo wha malama. Ai le o ke ia sau pe fia kama mafa mai ma ke ufo mai ia o me fo ia la fo e mo ngai so se lengi i le landing fee. Who cares about the landing fees? Ele o le problem nga sa mo. O le problem. Pere o ku poingi fa fi ka uri o ngi kangaka. Ngi kangaka o ro ka su e mai ngi sia kungu. Ngi milio ngea ngi ku langa ngi fo la au fa sainga. O le la kar paroka. Who knows? Po ngaka o mai fa nga ngar paroka, po ngaka o mai ko ki fa nga inga ngaka vale inga pai mala fai e o ko kupu mai ngi me fa pe. Ya pa wa nga mea. Wai fale makenga. E ke fi wala e ke kau fa sufi da ku uma e fai mai. A wala ve for information fa. A le aro manga. O le aro po inga manga ku ngai.
ai fa fe fa ma ma la ku ma fe ho ya ko ngai ku ma le va le e le ma se sia ka ko sa mo ai ngo mo se private jet ya nga ma he ka ko fo ye sa mo a e si la fia ngi fa makalanga winga me le awangi ngongo ki fu awangi i silent singa ka ko pe yo me ale o le o ye fa police are trying to silence people kau pisa e loa o le tactic lea tactic lea lea e tactic o fia me ma kuila e pae unga tactic lea e fai e faasanga ku lo ya la ko ai si sila la ai si o ka ko faasanga ia la auli ai vai tatou iai oka se ngi kala le anga nga fai oka ngi kala le anga le ngari i le singi nga fai ya la auli fai ya fia me nga maku wa i le o ai Samoa i le amakanga nga ufa ko akula i fast alangi upu mangi kala ai vai tatou na li liua nga o nga liua fia me towards the end of the paya inga au fa kasi mai ma wila epo ai va ai la ia i le o le solo i Samoa le ai ma se ango ia i o fia me le ai ma se ango ia i o kuila epa le ai ma se ango ia i o li mongi le kangi vale li mongi le kangi vale le ia i fai pule lea o le fai pule i ngā ke le longa kingo a o le matua i pepe o le loko e kangi vale ai vai o kou Samoa nga ngawakua o i foloa ka i lea lea ingo fai aku o ke o for kou fia pa loka ingo i ngā ka i fa pengi ka i la kou ke lango inga le mora nguku puaa nguku leanga e o i fa fea ngainga ma kua i fala kua i fai e le finge lea upum kala ye ai o aku i Samoa ai o i fori mo ngima kuila e pa fea vea ai e pui pui ngu fia me ngu o kua i malongo mara kula fong ai sila o ko nga kau ngu ai Samoa ka nga kai lau ke lango inga re fa tu i le tu Samoa utas nga o ko ai kau ngu ai Samoa pu e vai loa and they try to shut them down why ale ku pusi kamale leo se uso ya fiu le ku pu ya fiu tamore le eli ku pu ya king fai popo ku pu ya va amasion ko lua ku pu ya mau mai ka ko ye le u fa popo ku pu ya lise ala ngo lise fo yo le media ma wolu nga ku qualification o lise ngai ro lise au fia media fia lau vale ai le media ai le ele a o nga mara ko media ma a le ale wing or fa metalanga va ve le respond leo a o mana tu ai le va nga le se yo wa fe mai ai e lua va nga se eva ko ila fa so ale o le va nga mua i le ku le lei ma le va nga o te o ke koe fau kua inga ma koe la paka i kele ai ka kou o le vaenga mua sa o le i manga o e ke alu i sa moa fiu fiu fau mui ngā si kuka sa le ka kaunga alu i sa moa nga e ke si la fia le lei le mea la e kupu a sa le kaunga alu le o ke karangoa kua o fo i a kia sila o ke le fefe o ke alu i sa moa o ke le fefe se ka ngaka physically no Hanga oka fo ingi o a inga mangi o. Pau ale mea la o o le fiaru sa mo yet. I le kaimire ngei. Le anga lau ke whaia le mele o whaia o kou. Ka au fio fia i lea ma o kou e whaasanga kou koe kau kakala. I lea mea ma lea mea. Pau a leo le mea la ngau ngau mai ai. Ia tā puni puni uma. Ngi au wala o ngi fisoka inga mangi whaasara launga. E whaailoa ku wairo la kou corrupt ma la kou mea pio pio. Le anga lau ke whaia. Ko whaangoa ngoa fiua e hadu sa moa. Se e mwhaianga whiku unga i ngisi fufuanga.
Nganga e vili mai makarangoa ma le uso. Last week, ale o to e maua tala le fa pe ai uto tau fia 2 days ago. Ai ngai vili mai inga ua to e foi le le tala o tu conditions. Lo ke la lo ke ia le mo tele malanga mai nei la sir fia se uso. Ya fiu. O la upuanga nga fa kia o e va vea ngai vili mai ai la ngai va ver kai me Amerika ngu fa. O le me mua se fa kula ukala. Wala ngunga ro fa ngoa ya oi. E ke iro le lei ale vai va amare kai mire ngei o le lu luki le mo le loko leanga mar kaula malama e haru foi samo e la wakele i fu mai mea o nga o ke fa so fa pe nga e mo ilo o mai nga kai mam la mai ya sia ka fa sa war kar ngo mam la mo fi nga sili le pui pui nga ilo ka ko nga fikia e sili le pui pui po le fa mai wa uma nga faile le nga uma nga faile le fa sala ngor melea i le video fo e si uso ne ko e share so mai le sa fa ye fo ia kuila ipa po le fa pe wa uma nga tio le ngi sila nga ku langa se e corrupt ka nga kara isa moa e corrupt they control they above the law. Po le haro ka kofia ka mamai. Samoa, it's not what you know, it's who you know. Lenga lea lenga ufa ngongoa le melea. Lenga o le kele me i fai. O le kele le fu e kau mawhai aku le keisi lea. Ara ko a fia, ko a van. Le sunga lau le mari e toa ma. O le fu e kau fai aku. Kele ma ngongoa isi mau me i kau fai. Le fu e le loma le fai ngā paloka. Ai e koe malanga fu i Samoa. You should know better. Era ngā rau whaangongoa langa, o rea kau ke ngau ngau, e whaaiki kia uma mai le mea o whaafika auri, because we do not trust kuila epa fia me malako kengi. Ia, e wa e alua. Ia, lala le mele wakura imai. Ia, ngā o le whaafafa ma le hamonga, ma le whaafafa ma le hamonga, ma le whaafafa ma le hamonga. Taua ngā rwaenga ngō whaangongoa. Eioi. Ai, e le mawhai ngā ku ua ngoi ngai o le uso. E le mawhai. O le vaenga o ke fia hafe mai a. Se ia vaku sa uku alalo lea. Vaku ala uku alalo lea. Ngo unga leva ngo unga fongofu. Pe a vaku uku alalo lea. I guess I will have to say this. Mo ka kou ia kau ke roko uma il fast. Kau ke roko uma ia. Pato le a vaku la uku alalo. If you think ele mawhainga e handolinga kulanga o whaamasingonga, mare kokongi inga o mea kau court, then my best advice is to stay away from it. Ore whaukuanga re o waku mara oroko orofa. Ea, mongi ala ukala. Leanga ore kele i ore me ore pop up le usaungi. Kele i ore whaari ngā whinga ngalo. Yes, kau ke roko umari fast. Pei fo lau HRPP la kou pei fo lau SAP. A ola uku alalo. Maa ngai ar ku rei mai pe le media e vaku le media. Le e vaku la uku alalo sa wa. Ku rei mai pe chano ia maa kou le au media. Mai e wha lewa kuai. Le angone mele kupu. E mawhainga e ngofo lava o e whai au o e mea. Ola e ke whai rau loko le lei. E ke whai rau loko wha maungi. Ai ako kupu mai pe whea makulanga. Ngā ore ngau alofa. Ai le o yaingi ka kou kanga kupe mangi ka kou pusa kupe. E avaku e wha nganga i koko nginga o meo. Ia. Ona uku alaro wa lewa ngo uku okuri le kuope mwhai. A mai le loko kele ia kia. Leanga inga ia afia haifi nga ngalo ngisi o ngi wo mamai. E maa fuang whai akula ukala lea. Leanga ole mea fo ilea lea la inga wherau ko ma ese re kele ole mau news. Ma ese wa laku wa pule ma whelangu langu wa ire kele ole mau news. O nga ua kele fo ile au whai news la kou. O la ula ku ala lolo ke vaku maro nganga mama maro uloko mama. Ma le aloko lofa kele. Ale o oese media.
kau mawhai e whai kiki le mor o kūlanga ke a fia ai o lau pula lalo whai kiki ro so nga la fo up awa a ko wa kula isa mo ma kūlanga o me whapengi e le mawhainga mako ngofo ai ko kupu mai me whapengi ia uko e oi a olonga le leia ia o le mesa o le media o le kampangi ua laisengi a kupu se pefea ia oe e kūrau kampangi e kokongi fi e fi ai pule le kampangi pe kuri oe pele ai ia a o le mea la le la kupu e mangaia lava le sau a mangaia le sau ma mangaia make money u kia loa ia onga whaasanga mai lola ia lea ai wha moe loa ia koe whai aku ngisi fundraising ma kurang whapenga a whai ele ai ma se ke le se roko e wakua rfau kuanga lea a se aka ke le roko e wak leo wakua pe ke le fia ia kia that's your problem ala nga yere ma fua anga ala ingo karangua kurmelea langa le for kapenga fa le yor ka ko au va amar ka ko roko i fale mangu ko kele iso ngo kele fo i fafu a fai ko ke fia mo ki ngola u kala lea le la u fai inga ua whaasanga mai le sua mei le blue wave a whaasanga mai le sua mei yes nga whaasanga mai le sua mei ile ia kia nga su nga whaasanga mai ia kia u sua mei o nga olonga ngoa i runga le mele nga mai e sam nga mako hor kula fongo e oi ko ke fia i roa nga whaide mali lienga o le AVS le ngo mei mai le mentioning ai runga le programe e mau kere ma langa wo ke kere ai makupe aru o ma engar ko ko nginga o mea nga whai ko kiki alu walaki le yor mako loia nga lai nga mit e sa wo e pe nga se furu mon kupu afi pe rua se furu afi mea nga pe yor fam singonga me uma o ke le i fundraise o ke le i sau i lunga o fundraise aku ya e fa nga ai fans ale ku ale tauta ya pe fa nga fans ale fast o ke le i sau o ke fundraise i lunga sa kangia i lima ko kongia kampangi la ko ya ma ko kongia kampangi lelo kanga fa mangingor vai suare ai se kanga ka sa ka kaunga kangi le aku le anga ngo mai ai lungar kama le ore case le ora langa i lunga le la ma wai le mi kong wa pika ele ole anga nga nga amaya ma ko court fine ma ko court fees ma me fa penga we pay them nga oro ka lo fa ku langa fo sia ma ko kampangi ala nga ko kong ya me ko kong ona me la le o ke fa ya ku ai mo ko fa manga o ko fa ya ora o fa oro lo ma au le ai ko kele o le au pop up le wo fele le mai fo i runga e nga fo mo o ko le ko ke HRPP wai ko ki kariengi ia ai si ka ko fa kali le unga fa o ka ko paroka io ko ke kariengi le anga ai wo ko fa pea o nga wo ye ko rima le fidi maru si anga fa fidi io ko ke kariengi ai si o ka ko fa kari le unga fa nga paroka ia o nga peiro le o kala le finge fa ku ah ia mar finge a paia wale o kele lesi le ora kiki lesi aka e lesi ia na you may be laughing loud today but tomorrow you're probably crying until you die ala ku alalo le va kusawa ah it's okay au ko ke popole au ko fa ka wo fu ku lo wa au ko fa ka wo fu au le o ye ma ku lo ma kai fa wi lu ngor ka ko au se o le o nga e ma wai vi wa se ke le ku pe e ma wai vi wa ser ka ko YouTube a ve se ra fa fe ko re ki le furu mon ku po fe ma singa o re ke le to ke yo la ya misa la ya la va nga ye ka ngo fi delete ese ma ku la nga fa penga pa ala u tem le ngai kai mi se ke len ka ko viewers awa foi la e o mai ai o mai fai mai le ha mar ka si e ke de ma ila nga me fai mai ngi si me fo lau mai ngi si me fo a o nga me ku ya
ya ngai ma ngai ya o lo sao fu nga o lo sao ai se fa ya kula ukala ku lo wa o ke fa poi poi di a langa o mele le la ku o le a kele har ku langa o ke mala malamba yo ko loko mo ko wanga ka o ke manga nga o ye ka ku kele ngi leo ya ma ai a fai o lo finga nga lo nga awala ke va ve alu sa mo kulowa aua e ke vavea lu sa moa leanga ele o nga kasi le fukia male umele se ilonga e ke sila silaku o la ua so longa le leimea uma nga fako a e malanga le sa moa lango le mele la kupu e a le unga e kausiti ai ki ngai le kingi ai a fai fo ila ole a le eise so songinga i onga e fai kau mai la ia lea a arfisidi o inga fai aku e fai o inga fai aku e ke ngofo fua e ki ila o ke le fongi e karangoa ma fai fua kala o pai mala fai ma me uma yes e ia le freedom ma le sa o konga ai ia faia fo i mea uma ma le poko le anga o afionga le akua auangi a vea le sa o konga ma mai le ia le fili ra ko lalo ngai vak se i vanga nga o iloa ya u e milionga le la account e onga o saungi lo le makua i sala yuka sala i kai sasa i fia la lau pai ma la fai wa fo ila a kupu mai pe fia ke le pole withdraw mai si di masela wa fe kongi kongo case al mere la kupu nga or maunga i rungo resi maunga i rungo resi maunga ke le marka nga mea kalualo mga o ai faahari o langonga ma faahari mea uma please o lau fa lo ma fa nga mai ka komedia a nga ka komedia sao ai a fai fo e ke si la fia o le a fai lang o lau ya ka pule oi e le pule asia a or kuala lo la a mu mai ro lima e le mfai nga fai ko kasia a wa e ke le fia mai ngai la fa so ai a or kai me ke popo nga ki ai e fa sanga mai mai fa pe mai ya sa kawanga mes ko so so nginga lang o le nga ma o nga ikoy mangkuale o la ukala le u fa yak o la fa so lo kili ya ai ka o ko mai lo finga lo mo le so so angi fo ile uso o langa fo o ye sa mo le ale vai ngo le a ka mo fai fo ye po le ar ku langa ye le ngai e oki a o makua piko ia lo fa makua oki a o mo makua le lo fa ngar ku fa wa langa fa nga ke lo fa ku a me o upu le va nga na fa makala i me o ku o ngo fia mo makua le lo fa ku fa ko me kiki mo ku fa ai a kupu mai lo poponga yang fa pengala ya le nga e sa o le uso ya ma o ka ko ke po pure fuela o icha pipi e o mai fai mai ma le ma wai ka ko kupi o wai ka ko kupi mo kuno penga a o yai fo inga ko issue ma yai me ma e ko kifsira fia ele le fa a wala mai ka ko media ai fa ave ese maka ko le melhor ka alo personal ka ko o ese mai ma melhor ka alo le personal issues mo me penga awa mela le tu e kau ke like malanga ku sa mo ai ko kiro i lore mo le mo ngoma le lau fale ai nga la e lama mai le fili o le kemi ngi pe la kwar kama isumu ku lo fa fonga le tunu e la kwar kama isumu e kangi ai loer kama isumu le ka ulo wingoa e kangi ai o official leo e fai ai e fai lai ya e fai lai longo le case vai o ko vai o le mele mo le ngi chef kangi ele wa kungi se fikangi si wongo fo alo ngo ia ma fai case fa kangi ya nga ia vai por fa kangi ngor maria ma lau me on me nga kupu la nga o lo fo ku alo fa le o ke fai ku vai ya a fa pe fo i wale kau kamali ya ko fa fo i mai ya sia kai ya longa a la nga wale va ngo fo mo mai kau fa pe ku la nga fa pe ka ke fai alo fa ku fo on vai nga la na ya le wo ka o ku ku e wo mana tuai o lo fa ke le se uso ya fiu fa muinga a wo fa ngoa ai le alu fu ya ai alu fo ila samo ya ai ki si la fia re ku langa la ye samo wa le vanga makua ori mai ku la epa e ko la langa ele ke ar ko inga le a po le ama le request aku kan ko mai po le ama le va ku o manga time serve nga me nyu sila e kasiar mele la mi loi
langa ese akula fonga New Zealand ese kula fonga Samoa vai ia nga falo ia le afaro lo am falo o le mta upunga kulanga le ai le ku ua ilalo le anga le leima le alofa fa le uso o ngora upu nga kia fo le lauso o la fo i ku ala lo le va o le a se me ku ele ku ele loko ia ele fa pe o fa ku ele le fo o ingei New Zealand ma ko kampangi e fo se me uma karkarango le fionga de dipuli ia ava ku sa o ai le lima o le po isa mor fa ku o fiu o le kausi o fiu pe le wai po ai le e va ku so swang ia awa fo i kulanga o le uso wa o puanga kia o la fo ila ku alalo o ai foi wa ku ele ku se mea manga ia i lo loko se mea le lo loko e ke fief so swang ia i foi mo le uso awange i lo ele lima nga vale le me fai le lima ka makau kala ngar kusi o le ar ku langa e mafai a e fia manga o foi ke awala mai ke au sau so swangi le ke fai ku public I am all in o ke so swangi ia e fai le so swangi ma le uso ya fiu ele ai ele ai la nga okay ma karango ma le uso fa me ke au le ase me asia ka me fai nga ku fa kasi ku langa fa penga se o le loko ngei o ma kwa ku mu le lofa ai la nga ka kau fo ing ko fa mangingo ma ko avaku ku ala lo mo ka ku a fa yo e fa fo mai au ku ele ku se me ma nga ye ke so swang e fo i mo le uso ya fa mu nga ai ke le o ye se contact sa mo message me I can guide you through ia ku langa of so swang e ave sa o ai sa mo o le fo uso ia a fe mai ia la fa so e ngai ngisi fo yo au so musika sa o fa so ko yang ngafi ya fa kai kele la ai le manga ia yo mer kanga kai mala mala malungalo ha kai kele ya fo kai fo i nga so kai mai se kasi au so musika ya me se fo re kasi o so ele o se so uso ya kia se uso fo ya kia ya le fo o manga ko fa so ma ko so re pule ma kulanga fa penga fai ma vi inga o le tu ele ai se mea la ka ko fe ku ia ia ele ai fo se mea la le anga inyo ka ainga onga ongi mea kau por kiki a luar ka ngaka ia peng o fa ku ave lo loko ave la ulango lango ile kari kongunga fa por kiki wa ia I am happy for you e ka kau fo ilanga mai lau io respect e o ile kulanga fo o la stand sia ai awangi ia ingi me va i fuar ka u fonga va po ka ku fu ya fa manga lo fo i ia ile uso makulanga fo i ole a me se fo i ia le ma ua va fa le ai ya manga ia le ua kalia ngo fuar ka ka ia io ku leilanga piko la au a o mai ua manguia oe ya ka ko ko kalie fo ila ia le mo re siri makausanga e fa penga a o mai fo ua manguia au ia fa penga ai ka ke fa wa wer kala ngo ye ri ya se me la uma e wo si fo i runga fa mala mai ma ka pungi mai pola e fa wa ya ka ko ka usuanga ma ka ko karienga ka to tu malolonga a fo i mai so to ya fe tu i va ngol balota ma va nga sa u fa so ila son na to tu malolonga SMI. Manuel hatu o lo fea fio ai au kila ni usila i tausa i dia di la eisa moa mo so se whaatasina. E ala i alo ala no ese wa mitia fo whapea la ei mo tamaitai mawhanau. E jasi lava le whele o loa i au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Marquette Town i le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao.
o a'ua loia Samoa I nei le mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fesoasoani tangata o āwhaina mai taʻawale, whalewhengaluenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wale la foina o la container po o so se whaamhori e wa inga I Samoa. Whafsauta iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le quick freight au nanga vave to e whaamaria lotu. Te mero wati lea ua lua sumar whaminu tau te nei lei tu la e se furu maritasi le teimia mātou Amerika o le te arena o le lima ia New Zealand me se foi o le tea o le ono I Samoa. To e whaataro whaatua ia pia whape o le whatua e maua mai le tātou porkalame nei vanga o le fiafi. Wa kou malamalama ia asiata malana whai porkalame. O tou malamalama le leilava. E ele teimia o te avatua hei le whautuanga tu sao. O le alofa. Ia ai mei pi e pa o papa I lau whaafonga. Ia malia lo fina ngalo. E pule fo istafu nei le lao na saa. Ai wa ulangona e vatu la ufa la u fautuanga lea. Anga ele fai ngofie. Ele fai ngofie nisi wa afie le tu la fono pof ni usila Amerika Australia fa pe fo ila Samoa. Ia ona e fai tau ese fo fina ngalo tangata ia le mata upula. E ia e okay ia fo ie o fa le okay fo ia. Ai ole tu ala lo male alofa. A fa pe e fai. A lai te si la fia ele o sefe ai o ele malanga I Samoa po le malanga I fea. Au ala le fai. Ya e fa tai ole ua sawa tu se tu ala lo le mata upula. So wa fe mai le tu langa sa fa so fo ile aso na fina inisio tu langa I fai tape na nga fai nga palota. O te toe a fea fo isi o mātou o fio anga I satu paitea. Mātou fa soa nei le fiafi. Ia ma le nofo fea loa I sa sia taha isi o mātou nuu I vanga. Satu paitea. Ma wale ava noa nei le fiafi mātou fa soa. Au mai, au vatu, mai le to fa. To ina mātutua o lo I tutonu o le fio anga. Ia o lo o la tou fa soa ina fo I. Ia manuia o tutonu o le nuu. Ia ai mai se fo I o fuafuanga a wale fai ngā palota. O le asora nafi. Sa fa ilo manino a le tūlanga o lo ulangona lava ia. Ioi, ma le tūlanga e fuafua pe fa te tau ilunga. O la usa valinga, ia masi tangata o lea sa o fa asua tu iai. Ia ai mole tātou fio anga e mese fo ia seo tātou nu e pele loto pele tele ia te au le tātou nu I satu paitea. O leo le alo folau le tātou le whainga palota e lua tātou sui. Fatua tua ile tua sa mau tasi. Tasi le sui o le HRPP. Ai le eise sui o te le lopo i eise si ua sa ua alo e tuto tasi po le alava. Ia, mo le tausinga o le file mu te tono o le tātou nu. Le anga e tō ninga mu e lano mu uma to o e to rua i o le ata pena. E na nei mea ne la fa pe mai ua o si i se tasi ai fa tutua na i se isi. Ia ele ai ele o le anganga le na. Fa malulu fo I fau nono ele to fa le nofo felo loa I sa se ta. Ia ali I matua fo I o le nuu. Ia mai se fo I. Ia o le nofo felo loa I vai atu ia sa valo mua mara sofa fautea. Tu rono fo I le sunga I Samuel le oi. Mai se fo I le fio tapa au mana malu le ala taua. O fea ua au afaitasi ia I le to fa. Ma le susunga. Ia mai le nai fai mo tatou wala I malo. Ta oto tu lava ia te oe I lau e kisi. Ia, ma le whato whala inga. Le anga o le tātou nuu I satu paitea.
o le ainga. E iei le teimi e whaaleo ai manatu malangona. Ona o le loto lava ina ia, o le loto whaafuafua. Whaamalulu fo i le uso tō whaarwa i malai. Ia asiata tafu i tafu. Malamalama tele mate ainga, o awe ainga ia tafu i tafu. Tulowa o tele ainga ia tō sivi. Tulow le tō whaarwa i malai. Ai, tino maa ano ili, sunga Samuel Leon. Ai oha, o ke kau sawa kua, na whaafuafua ma iara o loto leanga, o ia pe ngeila o se e. A o e whaafufonga mai lau tō whaarwa i malai tafu i tafu. Ia, whaamalielo whina ngalo i se motu ngā awha i le aso ana nafi. Na ua watu lava. Se oroka loko fu ile le pe e fua. Wale vang kaunga e pale mai, wale valanga o le vanga e kau kuar mu. O lo kai mirengi. Ia e pangalea. Ia, o fukia ua alu ma fukia ua sola. Ia le lo foi po o le tele foi o le avaku o le fau kuanga ese ia ki o e nafu ai tūlanga whapea. Ia a ua ta oto le tō whāma le sunga foi e Samuel Leoi. Ia ora mātou nuu foi se tu paitea. E le mawhaia foi e se tō tasi ona seu ta filia. E whaalo alo lava foi. Ia e whaafitai. O lo o te tala. O lo o te tala ia senga. Le tō whāma le susunga. E te tala i pēle ava noa e tā mo e luai. Asiata tafu i tafu. Ma asiata tua sivi. O le whaafikai le ngā. E le whaapea ua matua a fisia lava. Pe ua makua whaasā lava se isi. Na u whaasoa tu fo iana nei. Ia whaafete le lava i le. I le sa o le nuu. Ia po le ali i fo i o le nuu le teimile nei. O lo se ei. Tō whaarwa i malai asiata to ese. Ia o si o anko. Iyo, mana ia le maa whaasoa nei. Ia o whaafonga fo ia le nofo whalo lai whaafitai. Matala fo ia senga e mese fo ua whaamanino a ua whala i tūlanga i siu tātu i tū malo se e kasia. Leanga o ko wha e kasia sa mo a whai ua kakala har ko wha. Ia o le nā. Ai, e na ono o toe warurusia au le whau. Ia o le ae, ka oko kuia ia urua siaka masiaka. Ka oko kuia ia urua. Ioi. Na ona whapena atu. Ua, e pe ua maanga ia fo isi, si au iwi le ngā whaaku mai e lango. Ah, na wingo lau tala, pe ua maanga ia fo isi, si whaama ite. E ui, ua saure whaama ike, ua afia i maloko ma finga ngalo o isi, fia isi, a ole ua toe, tapale lele ia, e pe o le tala e whai, tapale au i nai fleata. Ia ua maanga ia fo isi ngā whaama ike, pe ua au mai fo i, e lango la kou ia, e sufi ai fo i le tofa, anisi o fianga. Awalanga o le whainga kao mea whaapea. E si whea kura la ukala wa ua maanga ia, ila maha tau whaasoa mana i toi ina. Au la ukala la lea. O le whainga kā ia ngā avaku o ngia mako whesosoa nginga e kūlanga o aie ke pāroka iai, o aie ke re pāroka i. Ale ko o rua i le whaamaru e kasi. Ka kia la kangaka pāroka. Ka kia la kangaka pāroka. Ka kia ka kungu. Ai ore a ukara ngoa sa o akumo whaasoa aku ia o rua ko rua. Iyo, wala ngoa fu ora siaka. A whai ua paawhainga tā le tūlanga o whea kongu rea kua o le a kapua ia. Mamere kala, me ngai le ngō fia kala Yosua. I ngā whiriwhiri ia o kou i lea so ngi. Po ai kou ki au au ngai. Waro ko i ngā mea kongu ngā le la kupu mai. Ia fio anga mangu umai ku malo. Le la kai ko orua il fast. Be kai ko orua i fo i HRPP. Ewe. E kusa ole a. O se wha au ngā lei maa ngai ar whinga ngalo lea mai a sene ma kua kele. Ia te au, i tu atu ore ti ngā. Ai o se wha au le lei a le ua whaka oko mai e lango. E tari e wha asa le anga lima.
o le alu alu lava. Au mai le ko wha le ngu upo le kumalo. Ai saue le kari a ainga. Ai uma enga. Wa pulea ile sirunga lo koka o ka se maanga ia. Awa o le mere la kupungi. E o le akari ele HRPP. O le akari ele HRPP. Kasia ele whaki ngā hauru la ku process. Wai kasia la ko sui. So la lai fia la HRPP, that's fine. Ale la asawi I. Ale la asawi I ya ka kou il fast. Oh. Ia. Wakele ukala isi uso oro ele osesi. O ifo esi la fia I kavu ikafu. Pulo bango masangi so fatavu I mo leo. Ea I o ka ao oa inga fasoa makalangoa. Ea I ele si ia lo a inga ai koso le sikangaka. Ai kau ke kalangoa I issues. So sa o fasoa au ia issues. My only issues I had with my so ya kaf. Ya awa uma. A fai fo o mea wake a. Ya. A fai fa pale le kua ya ikako. A fai fa pale le kua ngi o kako se ke lo kai. Ya ole a fo ni mea la kako ko u mau mai ma apo mau ngi me or kuanga. Ya, ai nga o karkala ngo kura fa pe nga ya lua sunganga. Kalo sia ai o kura kai mila ia ka ko fa nga paroka. Nga o nga fa ya ku fa pe nga. I o koua ia rua alo lofa mai fo I ro kako I kumalo. Whaafai ngō fie mai le whai ngā whiriwhiringa ar kako I kumalo. Ia wai mai maue pe anga whaakangar ka I ruo e kisi. Awa anga ka I rua ngi e kisi ar kangaka. A, e ripo pole la. E kisi ia kafu, e kisi kulou ia kosivi. Wafo ila nga, e nga o nga ese, nga o nga rua o rua ai kasi. E lau ore fiso, e lau ore kolo. Ai ala e kasi ile maunga yolo. Ele whaapea aku mai kafu ngā rule ile ai ku mai ku sivi ngarule e ka si ale au nga e o umai ir fast so ai se ai le mafai en ka ko aka ko fai ale mela u fai mai langu nga fa ka o ko fa penga ya ai yo le ya o le ale fa ko fala inga wa ya isi o ka ko ngo fu felo lo ai me se ko sunga ya sambo le oi ya lang or ka ko mu ya or ngu ko fia ro ka ko o le ngu nga whangau mai fo I le ngu e ala yo nga mawaenga yo nga kupuanga. Ya e mese mo yo nga whasingo manga ka kupu. Ya o le ale kulanga o le ai ai. Ku mawarka ku whero whangi o whewhu wa kasi e ko whaar ngofu whero loai ma le sunga sa mo le oi. Ya sakpa ikea ka ko aru nga. Manguia re whainga whiwhiringa sio ka koe kumalo. Ya ai o le maanga ia si ka ku whakarikari. Ia koe oi fo ia o rua. Siaka kafu ma a siaka kosivi. Fo ia o rua e whaise rua kala. Kala ngoa. Ka kalo ile kua ia rua whea lae ua whaari se a ngeru ia o rua. E le nga o maa koula isak pa ikea le whaia koe lau whasoa. E whape ngā u ma fo isi ku malo. Leilanga o le kau ke whasoa o le kako vaenga wha upu whai. O le wha tua ile tua sa ma ua tasi. O la uvaenga wha upu whai ngā. E le halo koe wha mangingo aku. Inga yo usoa wha saralau. O ke wha mangingo aku. When it comes to politics, and I need to make myself loud and clear. E kau ke o mai lore mea kau porokiki. O ke wha malulua kulawa inga yo usoa wha saralau. Nga paua ngā ore vaenga o ke le kua se vaha. Ya. Le o wha mangingo ngā kulawa lo ukulanga ngā wau. A ka kou kalangoa I isi issue lau ke le. Leila kau ke kalangoa ai kulanga ole. Ai a ka kou mai lo porokiki. Leila ngā o ke leanga e spiritual lau kirukilo le fast. Malonga kula I mai. Ngai lo isi fast wai isi ka ngaka refako au mai fast mai ang ngafi. E sa olau kala. E iai isi ka ngaka fako a fast mai ang ngafi. Fako a fast mai this month or last month. Fako a fast last year. O nga ua whakapenga e o e kamo moe. E sa olau kala.
Ia. O le ala fo i le ngā Samoa, ese are ki ngā re mor kangaka, ngā savali mai, i le a makanga o le whaakuinga o le pāki, sa iai malanga lango lango mai le a makanga. Ese a longa ki ngā, mai le ki ngā re kangaka whako au so kua ngafi. Lala le fai so o kuala ukala lea. O ke mala le ia o kou ia isi o kou. Lea wo va ia kunga le ua paki ma po ma rapo po a mai le paki le roadshow le iei kongo le fast. Ai kou kere i fast. O kou le sefi o fai le fast. O kou le sefi o kou lau pe pelo ia la audi. O kou kou o vai pe fai o la audi a re kaka kou ke fasi fo ia ima kou me fai. Le ala nga a ki nga au ngei. Ki nga sa vea. Ki nga fong ki kulis. Ki nga ia oi lava kuila epa whaafkai sua. Ki nga mareango ngwa you name or ko akele. Ioi. Tau se uso ya natu. Natu leu leva. Leva kele. Nga iai meo soro ke kee. Wala kele le fasia mai ese si soro ke kee isa. Isa moa ese sai chima. O leva. Me ngai ala inga esere ki nga o ka ngaka ia. Mare ki nga o ele whako e kau oso aku last year. Whako a rua o kau sanga le fast. Pe whako a kasi. Pe whako a masinga fo. Ai e oso aku e o mako wawai akunga. Oh, e whaisi masau ora oso. E ke oso mai e ke le fia kau kua e ke fia piko i ruma. Ia. Leisi mea maali. Wa kou sila aku la i ka ngaka i nga fast ngei onga o ka ngaka. O ka se maali e ro vai akunga ai share mai. Ai share mai a kia. Fe ele akare ngo kango se fe mai. Le mafukanga re sapu ngare wo vai wo fau mai au kilangi. Awo ia o le mea maali e. E fau mai e ka ngaka. Nga kaula mua ma peinga avea maka i ka i koko. Sa o ala mele nga a. Ko vai vai be foi le nga. Langa langa ai foi manga ku marangonga se kasi foi o uso mas kasi o. Ma wengi sila. Tenga ngo fayak. Ai vai o ro vai ku ngo lonch mai le la ko mafkanga. Au oi WhatsApp. WhatsApp. O ile ala inga mafua la fayak. O e sau ko kongo re paki, o nga oso kari kongo nga mongi re paki, po o e sau, o nga ore kangaka ngai ke ruo mai maka ika i mai a oi. O le ha kongo ar mafua anga re ke sau wai. Ah. Nia, se i senda kwa le akare a se ese si ngai a misa. E le akare a le wo sendi nga kunga misa ai, wai, ngai kango le mai runga, le ngai kaunga sila fia ma kongi usila. E ye mafukanga re sapi le wo fai ngi usila. Ai se yo kou sila. O ka ngaka fo i ngei nga kaula mua. Ka ngaka ngei. Nga o ifo kaula mua e ile malanga. Ai o are malanga lenga fo i aku ngei. Lenga malepe e o mai a ua kau already e ile la kou fuafua ngai wha malepe ia. Ale ua vai aku ngau fo ma mai. E pule la kou. E pule le tangata ia. Te ua o kia o e misa le akare ngai kau le ku mai ruma. Se i sira fo. Nga, o kou sira mai la ka kou au kilangi ngi usila. Mafukanga le arsap. Nga ua iai, o kou sisila. O e kau vavai akura in kangaka. Kangaka leanga mafua lenga a. Kangaka nga leanga loko. Wai siri lo vaku vapenga. Kangaka nga pakua leanga yo loko ya kia. O kou sisila ku iai. Mea konguanga o kamayanga kingo ya e sau ai leo ya yako. A le ua reveal le lako true colors. O kou sisila ku la iai. Ia le vahenga nga arsap la wa ingi usila. Baka ko vai ka ko iai. Fa pea wele sa plau ka mo sani ri. Se yudi. Se. Ah. Ala o lai kau sanga a ko ar ke le yo functional fast. Ala ku mulunga o ai vai ka ko e uma. Langa fo yo kamaya mo. Ana mena lo ke fi akai. O lele lai ku ku mai le sap o mo. Ale wa keva mo. Ai. Awala nga lo ke mala mala mai nga yo uso ya. Ele anga la ukala lo ke mala mala mai se uso ya murikalo. O ke mala mala mai se uso ya vai mar malo yopu. O ke mala mala mai le foi la ya sani. Ka malo la mea.
mai whangaloa. Iyo e se yuli san. O lo kei loa. O ka ngaka ia. O le makua vāwala laka o lako so kanga mamou. O mou le iai ke lo so kanga. Ia a le ua misa mou ma. Ai vai le liki mai e le skanga kaya ke au. Le misa anga mou ma olo. Ia le la ua kewa mou. La ua alu mou ia e kuku kasi. O le ala le mea la kupu ngai le si au vahenga le kuku mai i le mafukanga le supo. O ia le sa. E nga o mea wha le ko ngunga me e kupu. A o tangata nei. Na leo leo ma leo leo ki kele le mafukanga le fast. O fia ufa ie. They don't follow the party. They follow their own people. O le mea ngā. E viro whea kula ukala langa, it's about time a reveal. Ia ke ukou. Ia mala malama i ka kou fast. Nanga ka ukou mala malama. O re ko akele o a ingo fia me. Maisi ka ngaka ngau mai ko kongo fia me. Lea uaru ese fia me. Wale koe pisa mai a. Wale koe pisa mai lava. Wale koe pisa mai. Eisi kau a ingo fia me. A o kama ia nga makua fia maka mua mua re kai more fast. Ioi. Ta mai a. Fea ua iai ngai. O isi o ila kou e fai musika. O isi o ila kou e fai pisingisi. O isi o ila kou e a ma. A lela ka amilo mai. O lela a feo hai mai ngai. E fa o ngaka nga kore fast. Ioi. A kou va ila o kou iai. Ada o fa koe e le se si urupo o mai sa vai ya. E le se wa uma na teulem. Ioi wa uma o I'm okay. Ulang o mea kupu ya ioi. Te ngo fa ko. Wa uma, but it will never be the same. Ai ngo uloanga le ya ku o pakakua mea ngale fia i le uso ya ioi. Le uso ya vai ya ngo uloanga. It's not about i le kuumua malea. Langa ke iloa. He already knew. Wale vanga, kau muri ya asia ka pou ngiu, wale vanga. Langa ke marama. But ole mafua anga ior ki nga ole loko le uso. Onga whamai wakele au kala ya fia me. Mafua kasi rea ka ngaka o fia. Lana le winga le no faiatu. Inga ia e kakau onga kako malama. Po o ai ka ngaka ia kako ki whengare ai. Leanga o le kele fo yo ka ngaka. E o mai eli le au loe whao ngare fast. Nga o rola ia lea. Wakousi sila ya Wayne. Wakousi sila ya Ngiwawa. O usau ngai Amerika. O usau ngai Amerika ma whaasoa ma sikasi o ki ngā isiero. Lau le ka uarong suafa. Ar ki ngā lea o ke va ai fo i peise ki ngā ia kia. Kele fo ianga fo kuanga e o mai kia. Kasi fo ile ki ngā ia fua ingo ngā haruro o loko e piko ngu o siero. Dana ese le alofa mongi. Ai ke ua ma whaasoa. Ai ke ua o ma whaasoa. Ua sa ua malingi au ngaroi maka. Malingi au ngaroi maka ai mese isi o ngā uso. O si o ngā uso fo ile o ako kore maa losi le kingi. A o kupe uma ma me maua. Ngā whai uma ai campaign ma malanga kakale o Ngiwawa. E o loke whaasoa koe nothing to hide. Leanga e ka kaungo o kou sila fia. Loko ka ngaka nga whai a o kou ai kou aku mai kou whengi. E ka kaungo o kou loa le ki ngā mamafakianga o isi ka ngaka. Ua whao so mai ai ma kou me ua whai. Ea. Ma whaasoa lola ia masiki ngā. Ma ringi a ngoroi maka. Leanga fo yo le loko a koa. Ma whau ma mangaku a koa. O mea uma ngā manga o aire sui lea. A whai uma le best. Lesi kaimi. Ioi. Ngā malanga mai. Ele iau mai siero ai ngā ngaka ila loi California. Masi ia kuara ki ngā le. Aka. Le iei kou wa ai mai ulai ngā ula kore ka marongi wa vai lesi kaimi. Koi ki ale i lore uru. Ula kupe. Ma le ango a ior kupe ngā ave iai. Ma fua se a.
e fia mo moli aku ia ile fe au fa mole mole ia e ku fa maongi ia lango le paki malango la au le mali ko sa o lua feo ha i fa kasi le sui fa vai a le ale me ku le mai fo ia ko ja mo fo mai o nga political strategy ia fera la ufa ia vai singa ngo mo or ka ko sui ora fio nga ya am ko nga sui kong war nga ka wai longa langa ka ulanga ka ukua e ko ka fa ai loinga o le ale winga o la kala o le sui fo ile o am ko nga ko inga am ko nga malo ele su e mea ele fia fai mea le anga lai maua me yo nga o le sui nga ai nga ma fu nga va ku la u fa so le se i fa afonga mai ai o ko wianga ko mai eli le auru ki nga ko lo ko ke le fast mo ko ke fa kanga fa foringa ai ko ke you are not a real fast supporters ka kau fo makala fast supporters me fo ile o ke fa ku mo ula pa ya ko mo ku ala lo ya o ko wia kai fongo fast wa ai ke walu ke fo ilo ma lo si e alu nga ki nga va ya ku lisi kanga ka ele se fast mo ai alu ia ila lango onga o lo ngau inga ia me myself and I inga ia e va ai mai kanga ka o e a mama vai po haru sa o lo kau ki nga e oi nanga ile si kaimi o kanga ka mua ia fa fika uri mare ngai mamea o kai kai wa foi la langa a fa kengi mo foi fa kengi nga ke ia yala ia ki nga ngai lo or kanga ka la WhatsApp ki nga ngai lo or kanga ka la HRPP ki nga alanga lai manga o o orong ko finga fa fai mare poko fai mare aka mai ioi ai se va e ngai makua yo nga u fa sapora zuma o lo ule loko ke va kusa o runga program ai se va e ngai ka kaunga ave ye ko fa mua ka ko uma o le lulu o sai linga o le mioko mongia o le lulu o le sai linga o le mioko ia makua ave uma fa ka uma ka ko pepa pei uma ave ye fa mua fa alonga lua ku lua ngai fiso songinga e fa halu e fiso soangi ai campaigns ma me fa penga ai se me kaunga ave fa mua ave leanga ele fe siringia le ku mai o la uri longa ku malo let me say this ele fe siringia le ku la yo la uri longa ku malo ele fe siringia e loa fo i le candidate e loa e o e lau e ngaruenga nga failo ku malo o ko ia lo sfuru e ke sila fia e o esa e le lei e kere i pase e kere i palafu walanga e mawhainga favor o i le paki a ele o favor o i lo ku malo ah yes e mawhainga e favor i ko kongo le paki o fongo o mea uma ke le misi a nga pongi o a uma ngā mea e ke mau i or kako ofisa au ku a o ku e lo ku malo e se asa e o ia ea o si aki le mera nga o seki awange ingalo e ka ua lo awai fongo kanga le paki ai siri aku o nga ka ua lo waru e ke awai fongo rengu ma e haru e whaari lo kingu ma e haru e avese mei o rengu lima kausanga ai ora ufa manga kure o le fa malo si au lea le anga e kakau o le wo fa longo a lot of feedbacks yes o le kanga ka lea asia kai le lei ai o ka ko office au pu yes e le lei ai o ai le o favor le mako yeah I have to tell the truth and I have to be honest honesty is the best policy e mawhai la e lesi sui o ngā le misi mai rumor camera mwhakarangoa ngai sau whai mai au ka forsunga lau le mali e toa. E mawhai. A ore ngofo i fongo ore ngu mai le lima kausanga ma le haru se i o ia i savai e maisio savai po kua. Whako a koe o ngongo ore kai mire fwila haru e wherwhenga paloka. Whai ngā kā ia ngā mauas kā malo. Ia. Whai ngā kā. O ngā e wha moe mai lo le la ia ia asiaka.
O nga e wha moe la ia nga i kako miria uma. E fisosoangi mai e kulei, e kulei, e kulei, e whaakangaka, e whaakangaka, e whaakangaka, e whaaangoa, e whaangoa, e whaalala oa le liu o rou wa a ora fisiri. O le asa u mea nga whai i rou kumano. Remember, it's the revealing time. O le kaimi lea, o le kaimi, o le whaailoa o mea kong. Kaimi gi. Pau ke le ka penga inga se mea whaia inga. Ai ka kou ke le koe whaasao inga fo i kukongu. Ni ka ngaka e luoruangia. O le kako waa. O le ua iai, o le waa o le mangumalo. E le koe ka pe ngase si waa. Let's set the record straight. E kau ke le koe ka pe ngase si waa. Ta waa is already there. Ta waa is already there. O le waa. Wha kua i le kua sa mo wakasi. Ale ua kika au te kapkengi sa kapkengi ya. O turi. Ai aru kapkengi ma vaku ai ma isi seila. O isi seila sa wha apea, o ngi seila sa kako wha moe moe inga. Ai la kuru ngā kapikengi, ma koso ko ai ma seila. O ma koso aku seila, ai koso ko ai ma le au kuka. Ngā ngā uwha o ngā le wha ka oko lea. E wa ko ai ma le au kuka. Le anga ngā muni muni le sko asfuru lima. O le ai. So ele o se au keu fale po se au keu moe ngore wa. Le ai. O le au kuka. Ngā koso aku ai. So o le ala le me o kupu le va, e le o male pese va. Ka ko fa sa o le pepelo le fa ye fia me, ma le pepelo le fa ye e kuila epa. Fa mai ua male pe le fa, no. Se o rua fa mai fo e ki rua poro fesa ai makua vai le ngā fa ko fa inga. E le o male pese fast. Fast is still stronger than ever. A o le alme le o male pe. Ua kukuri le au va. Ua kukuri le kapking. Kuri a kuai manga seila. Ai o mai fa sofia kuai mare au kuka. O a kuai mare au fai ngaru ngora au fai mea ai va. La uok fa kasi. Le ma wers fu lima na. Fer va. Ala ka oko, la ka oko va. La wa ka oko va. O le ala le mele kupu. E le o koe su ea maka penga se va. Suir ka ko narrative. Suir ka ko karangoa. Kau kiro koe ka penga se va. Ta va is already there. O lea o le a koe fili le ka pekengi. Sui ka pekengi. Malanga au wafo. Mai sau la. Tongi mai leo sau la vi lungor ka kopo kala me pesa ora ukala le fe. Tava is already there. Langa e whakasi ang ka penga ele kurva. Ai whakele o nga ka penga ele kua le au wa. Esa. Langa nga whakasi ang whaile kua ya ngoa e whaurva. Ai nga whakele nga whesuisu ya ima ele kua ngoa. Stop it, asi. Si nga vila ka wa nga e o fur kuspaia. Again, nga re whakasi nga whauele, nga command le kua ngoa, whakongu whaurva. Kasi ala le va. Ai nga umaloa ngoa. So o mai ai maresi, so o mai ai malesi. Ma wakele le mau ngoa. Lale winga rau kara kofi nga wha perfeka. Ala nga umale lolo uma inga mareva aka kia kia ya mareva. Ele fa pe nga uma lole lolo ko fa kongu ele kua ia mose fa kongu ia e ngoka fa kongu ia ai si perfeka ngomuli muli mai. Ko fa ungi si fa ale ai. Ya ele fa kongu ele ko fa ai nga o au nga perfeka which is o kapikeng. Nga fisui ya maliulea. Ai fa ali mai le leo le kua ele si kapikeng. Kofi le si kapikeng. Kofi le si kapikeng fa pe nga uma le melea. So the va'a is already there. We have a strong boat. And that is called fast. Fatua tua ile tua sa mo ukas. A whalongo longo me se kama whakupese maanga ia. Kango pingi me singa pese. Whakusinga pese ele. Ir vahenga lea. O lea la ua yeire ka kou va'a. Ai koe a ongi ka pekengi. Leanga ua leu si kai. Wale eu si kai ka pekengi nga ave ye fa alo alo. Te ro ese senga nga fili ngao. O ese senga nga fili ngao saulo. Mo fili ngao ka vika. Pa umai pokala meringe fiafi. O ese senga fili ngao saulo nga fili ka ngaka. Sala el.
A o whiwhiri ngā o ka vika, whiwhiri mai ele a kua. Whau uinga fo ia, whau uinga saulo i rumora moko ka ngaka. A e se are whale nga whau ui ka vika. O le ale uinga o lau kala. E ese are ka i nga ave ele wha nga whiwhiri ka ngaka. Ese are ka i nga whiwhiri ele a kua. O le mafuanga fo i lea ua mafuai nga le au le sa varinga i kanganga nga le a koa le sa varinga a fia me. Le anga e le o se ka i nga whiriwhiria i le a kua. I'm sorry to say this. E ser kangaka nga ave i le a kua ka i nga. Ai ua kangor kangaka lea. Ua ave le wha alo alo. Wo wha ka i fia me. Ia ua kofia va ai ngeila e me ua kula i mai. Le anga e ka amala pe ai ai se si le fa yere finga ngalo le kua au fa yo ko finga ngalo. And even la au le mali to admitted to that. O longa sasi nga. Le anga fo ua le fa yere finga ngalo le kua au fa yere finga ngalo kangaka. Finga ngalo la le or kangaka nga kofi ai des kangaka. Sau lor kangaka nga faare kangaka lo ma faare kingo lo fa ingore mea. Ele ai se ola maka u le kua. Ele ai se ola alofa. Le anga ele i kofia mai. Ele a kuaronga kofinga nga kofi er kangaka. Le ala fo ila nga inga ua kupu pefea. Ele popole po ki ngare finga ngalo le kua. Ele popole ye fia me. Wa fo ila nga sos kangaka e ola maka uma mana finga ngalo le tua. Before e ngofo e fa le anga se mea. E ka kauanga ko ye ile loko maka. Fa pei fo ronga loko e. Oi au ea uel tangata ngutu le anga. O kara kus paia. O lea e ala umere la afai. Ewe. Ai le mawhai ngala nga e le mawhai ngala nga o ngala ngonga ia. Le anga ele i kofia mai runga. A kofia mai la ru. I ka ngaka. Le ala fu ila na le la ka koe vaai. O le au vaa la le la ka penga. O kou sila. Ola ola se whai ngō mela o kākou. Ola se whai ngō mela. It is my prayer. E ka kaunga o aku le aso le whai ngā pāroka. Walava le lima sumarakasi. Mo ia. Walava. Lava lima kasi. Wa too much for you, wa too many. Yes. Maa ngai ka ikasi koe whaafo ia. Songa lauri al mali toa. Koe whaafo ia. Le fast. Ia ngā urua i angava. Malanga masangi inga sa wad. Kasia. One candidate per itu malo constituency. One candidate. Ola o ngā ku alalo. O ku alalo mo o kou ia kai ko rua mai kai ko kolu. Pulea ia ele sironga loko please. Pulea loko. Ko oso fo ile la. Ke o fo lava la isanga ngau wa ile ia ele mangumangu ile upenga. Sa o ile siro makua ia la sanga fai ai fia. Ele fa pia la ka ko va ia ko fo i ore va ore fast ore va ore manu malu. Ele amai maliskang ele fa pia la va ia ko fo ore va ore fast ore va ore mang o va o manu man va ore mang malu. Nga e fa malo ia la ia le ingai ke musu ke arwe. Okay, ofo. Okay, ofo ya ke oko. Ya nga o fa ya tu fa pena. Tawarungal tatou por kala me ne vanga la fiafi. Eyoi. Por kala me tatou fa sola so taya. Ele ka ko malo fa lo nge mai samo. Ole la amatana. Maua mai la mai lungor por kala me. Ia ka ko sui ka va. Ole la teata. O ai ar sui ka va la amai. Ole a amai le kasi. Moi ku malo ia ka idua kai ko maria mai. Ole a saura kasi runga. Au ku malo ia kasi. Ia kasi ya. Ole a fa nga solo ai. Wala ngai ese a manu lau ti lau kele ia le fast. Ese fuafuanga ale sui lava ia. Mo ko kongu la volonga i ku malo. Ya. Por kala mela ne vanga o le fiafi. Ioi. Lo fatele atu mo o tou. Ya. Ele nei fui vanga o ta leo no. Ya. O ta suma lua ya matou i America nei. Po lo faanga moripo.
mo le tatou ainga o le fatuatua i le atua sa mo ua tasi. Auange I kako whekepa. Fast supporters, we are stronger than ever, more than before. Let's be smart. Kako kilo mo kou sila. O angi au wala lelei, e whaakuma winga ma whaakele ingai. Kulanga, o le lango lango sua mo seo tatou watunu ui sa mo. Mga kuala ukala le wo ufayak. E le koe ka penga se vaa. O le vaa la uka oko, o ka oka se faukasi. Te awhai kau ki oi kulanga o ku ngā vaa. O le faukasi rea ka koua iai. O le makua wha makua ka ilo for korokoro ka mauti. Ka ilo for ki ona sina. Ka ilo for I le vaa le alo e tan pasko. Pe kukusa markako faukasi le waiai. O longa ingoa. Fatuatua I le atua sa mautas. A ora ka pekengi la aulia le mali toa. Sui ka pekengi o ai uma ai mo mia le awalo. 5 markasi le awalo mo mia. Eni fiu. Ele kare fiku pi ami ngai pi. Au ke fai ako oko. Ape oko mari dia mai o ka se furu rua ngai si. Ya. Tai au. Le ata tala le tatou faso. Mana inisio tatou sui tau va. Fa odiodi. Ole avela u fa mua. Avakura u fa mua sui kau va ele o le luas furu. E ila na sui tau va. Ya loto fanga. La avela u fa mua mai I loko fanga ma le pa. Eyoe. O ila avela u fa mua. Se yo u fa karangoa mua. Ia tatou sui tau vaia. Lelu inga ngofoa ia la ngai le fai ngofi. Ele fai ngofi ngofoa ia. Ia ole a fa solo la ile fia tai hau. Tūlanga o tatou fa tatalonga. Ia e mali maia. Ile nei fiafi. Ia. Ole a seu whanua o tatou vaa. Ia wafo le tatou proklame le nei vanga o le po. Awari tia le tua. Ia le tō fafo ia seu tatou watunu. Ui ta fai fia. Ia po le a fo le taimi po le vaveawa iei o tau good morning a fai fo o le po. Ia manuia le whaata penatu. I vai einga o le a fiafi. Aise ngana mo le tauta mali. La fo I fonga vatele. Aur kako fasoa I ngai fiafi. Ki o fua e ikai. O ki o fua e le fiafi e kako fasoa. Wa uma fo I vaenga. Ia. Ma se fo I ia na inisio oso pepese o a umatulanga whapena. Pe ia la utala no whaiatu. If I were you, fua ke fia involve fo ia mea. O porkiki. Focus ai au musika. Kongi mai runga ai va ai la I kau whaunga. Both HRPP and FAST and SAP and SNDP pat la fo si mea leipa pati. Po lea e kau fai subscribe o marko akele. Ma fo sia. E ngai kau ke fia umai whalongolongo I musika. E ai a wha pero e vai a kungala e a. Wa e sau fo I de fast e alui fia. Ia wa ke fo I wha ku au e mara whalongolongo ia mara subscribe. Pa manuia le tua. Ia. Te teibo le ne fiafi. Lofa tele mo o tau. Ia lo fatu fo I seo matou ainga mara wha mo le tina ainga iau te rua ka lo fai. Sa vali le lua masi. Ia vala mai male ai. Alu me tati fia. Ia tatalo le tai au. Tatalo le auri, talo le fiafi. Ia e mawane malo si fa fo wina ile aso male aso. Onu ia la tira sa tato fira. Ifa tato programe. Aso tofi, vai kako programe le aso tao. Wala so kofi nga matou ni Amerika. Ai ala sflei le mo Samoa. Ia auri tia le tuto table le fiafi. So I fua ma ia maruia.
manuale hatu o lo fea fioa I au kilani li usila e tausa I hia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse markau town I le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand.